Assalamu alaikum айыл өкмөт жамааты. Бүгүнкү 1-июнга балдар күнүнө карата топтолуунун негизги себеби биздин жердешибиз Асан менен Мунара карындашымдын балдары өзү 5 баласы бар, 3 кыз, 2 уул балдары баспайт. Ошого жардам катары бир акция уюштурайлы деп чечтик. Бүгүн жердештер баары топтолдук. Булардын жакында 16 майда результаты чыкты. Генетический жактан туттардын иштебеген немесин баардыгын тактап анализдер чыкты. Азыр ошо ар бир балага бир ампуласы миллиондон ампула кетет экен, 2 миллион. Ошого көмөк көрсөтүшүңүздөрдү Салам алейкум как тургун катары, аксакал катары суранып кетем силерден. Ошо көңүл бурганыңарга рахмат. Bazarda gör turmuş, kıynaldın sen bir okmuş. Güdörün üzböçü, bolor çoğun vuruluş. Hıyla bakır kızım, kemi beytiresin. Azap günden alıp çıgat, buyrusa ol kızım. Demine demmerem, mukamdur menen. Tirülük döngünde, yaşaymın elmenen. Elim dinlersen kemitken adamlar hadine barganda bir kuday cazalar tibeci suranıp elimdin nanına ubalı kırgızın uktatmayın seni da heyla bakır kızım kemi besinleresin azap günden alıp çıkan buyrusa ol kızın demine demmerem mukamdur menen tirülük döngünde yaşaymın elmenen demine demmerem mukamdur menen tirülük döngünde yaşaymın elmenen tirülük döngünde elimmen sen menen kırgızım sen menen.